Kia ora, te iwi e haere ake nei I te karere. No ngā rangi whakatānei ka kōrero te upoko ariki o te kingitanga ki te marea I te Regatta Waka I ngā rua wāhia. Koe nei te rā tuatahi o te whakataetae waka ma o te motu ma ngā kura tuarua. Kei tiki tapu tēnei whakataetae e tū ana I raro I te manaakitanga a tūhourangi me te whānuitanga o te Arawa. Ko te kahuariki tētahi o ngā kapa haka o te rohe o Kuini whenua I ahi Tareiria, ka pōhiri I e rātu kapa o ahi Tareiria ki te tai koura mō te whakataetae kapa haka o taua whenua a te hāterei nei. Kei aku manu tātaki huri noa I te motu kuru tohi mai anō ki te kāpeka kōrero o te karere I te neira. Kāti kua kawe a tainui waka I te Regatta a te kīngitanga kia ora tonu I a rātou mō te tahi rau toru tekau tau. No ngā rangi whakatānei, ka hono te tikanga ki te hītori a mō te wā tuatahi. Ka kōrero te upoko ariki o te kīngitanga ki te marea. Kia tahuri ake tātou ki te pūrongo a Mārena Mane. E kotahi rau toru tekau tau kua hori a e kawe tonu ana e nei waka I ngā mahi tuku iho rātou mā ki te Regatta o Tuurangawaewae. Engari I tēnei tau kua rereke, ko te kuini te kaiurungi. If we are guided by the same principles, manaakitanga, kaitiakitanga, kotahitanga, and this is a new word that I made up yesterday, integritytanga, we will find our way. Kaore e kore kei muri tōna iwi e hāpai ana I aia. She's come with a younger voice. Beautiful woman, beautiful, lovely lady, and she's doing an awesome job. She's good, eh? No, she's a good person, good queen. Kua tipu mato te Regatta ana kua nui ake, kua noho hei hui whānui. It was nice to hear Te Queenie do her whaikoro this morning. It was beautiful, listening to her making up words. Integritytanga seems is going to be the new word. He oe anō kei te pūtake e kaha ū ana ki ngā tikanga tuku iho. And you only ever see our wakatawa come out in full force at the Regatta. Engari e anga ana o ngā whakaaro ki te ana mata. How do we build communities that can feed themselves, power themselves, with affordable, renewable energy and manage waste responsibly, while giving our people peace of mind in a time of growing climate uncertainty? Mā ngā hua o ngā tikiti o Taiwara I tukuna ki ngā iwi e whakaora tonu ana I ngā pāanga o te Huarere. As you will have seen in the last couple of months, we've had some real tragedies happen in Aotearoa, which could have been planned for. I whakamahara noa ia I te iwi, kāore ngā tupuna I noho noa, engari I mahi I te mahi. Our tupuna were not afraid of the unknown. They crossed vast oceans, guided only by stars, by instinct and belief in what lay beyond the horizon. They did not wait for certainty. They moved with courage. Ana e mea ana ia, ko tai te wā kia tū mai hoki, ko rātau, Mārena Mane, te karere. Koe nei te rā tuatahi o te whakataetae waka ma o te motu ma ngā kura tuarua. Kei tiki tapu tēnei whakataetae e tū ana I raro I te manaakitanga a tūhourangi me te whānuitanga o te Arawa. I pōhiritia te hia mano kaihoi I te atanei kia tauai tā rātou noho mo te roanga o te wiki. Koe nei hoki te whakataetae waka ma nui rawa atu I te hītori o tēnei whenua I nā rā hoki neke atu I te 2,300 tauira no ngā kura ko tahi rau e whātakau kua tai atu. Anei te pūrongo ia Aukaha.
E pōwhiri ana atu haurangi me te Arawa I te tini me te mano kua tai mai ki te whakatere waka ama. Kia hau nei, miharo rawa atu te whakahaerenga o te pōhiri I te ata tonu nei. Me te mea hoki, roa aku tamariki e haka ana, me haka pōhiri ana kia tai katoa mai ngā manuhiri ringa anō I te tokomaha. Koenei te whakataitai waka ama nui rawa I te hitoria o te hākinakina nei. Kei kō atu I te 2,300 ngā kaihoi. Koreira, miharo mātou o te pai nei. Ki te kitea, I te tini, I te mano, whakatatu mai, ki runga I papawhenua, o rātou roko, a te kitapu. Hoi anō, kei whea kia mai, te miharo o te kite I a tātou tamariki, e whakapanaunga ana ki ngā kura ke atu, ki ngā tīma ke atu. Nō reira, kia hau nei, he hoha anō tōna te tupu o tēnei hākinakina, engari I te mutunga ke ko tērā mea e wiki tōria ana, ko te tainga mai o te iwi Māori ki tēnei hākinakina. Because we normally train on the moana, not a lake. So yeah, it'll be fun to see how the water is. Koenei te whakataitai waka ama tuatahi mō Naya Smith o te wharekura o Mauao, ko te kaumawha tōna pakiki. I got out of my comfort zone and did it. I wasn't going to do it because we have haumania at kura, different haumania. I was going to choose like art and stuff, but I knew this is what I wanted, so I came here. Hea tāhua, te Huarere, hea tāhua te kite I ngā uri kua whakeke mai ki runga o te Arawa. Me te iwa te kau o mātou uri, I raro I te maru o wharekura maua ko te kuru o Matapae hoki tērā. Ko te wharekura o Maua, te tehi o ngā kura nui, kua tai mai mo te whakataitai a motu nei. I te mea, ko tahirau mā iwa, ngā tauira no te wharekura, warehita mo te roanga o te wiki, me te pakanga kei te haranai nei. Kia nei ko te tino painga, e au ho rite ki te kapa haka. He taha whānau, he taha tinana, he taha wairua, he taha kura, ko ngā whakaharatau e rite ana mō tēnei o ngā whakatere ngā waka, te whakapauka o ngā uri, te whakarite-rite, kai, whakapakari, mo te kotahi minutes inoa, I runga I te wai. Kua roa te kura e tautoko ana I tēnei kaupapa, e tika ana kia tai mai mātou, hei, mātou o te wākainga, ki te tautoko I tēnei kaupapa o te Waiariki Pūria Trust Kamatu o Waka NZ. It is our superpower. From Tauranga Moana, we go through the hard, thick and thin. Like, if it's hard, we'll get through it. If it's easy, we'll get through it. We won't give up. Ko te mahi nai anei, mai nei rangatahi, he whakatere waka ama ki runga I te moana o te ki tapu kia rere, wai ka hua, wai ka tohu. Mai o hapānapa, mā Aukaha. Kua iwa te kau mā tahi tau, te poropiti o ngai tūhoi a rua kenana e takotoa nei te marae o Tuapō I mātahi. Hioi, I roto I ngā tau tata nei, kua pū haere tōna kohatu. Kua te huringa uri o te hapū o tamakai moana ki te kimi huarahi, hei whakatika ake I tēnei raru, anei te pūrongo a Heroweni Waikato. Yeah, all along here. Yeah. All along. E kore pea e kitea I te kanohi, engari he raru nui, kei raro iho nei. Progressively gotten bigger and bigger. Koi nei te kōhatu whakamahara I te poropiti o tūhoi, I a rua kēnana. Ki te kore e whakatika hea, te rāpea, ka hinga te tūmā. E ngohe ana tētahi taha, e taumaha ana te taupoki. Ka hinga ana tētahi taha, ka hinga tāpapa noe ho te paparaima ki runga I te koroua. With plaster being the only alternative that we've had to fix that, and temporary fix. Kua iwa te kaumātai tau a te rua e takoto mai ana ki konei. Atu I ngā mahi peita, ka haore anō kia tino whakatika te tūma nei. He oi, e ai kia nika rua, kua tai te wā kia whāia ko ngā mahi whakahau, whakatika, I tēnei wāhi hirahira. The top will go in and essentially crush whatever's underneath, and we know that grow is under there. I haere mai a te rua ki konei I muri mai o te urutomo o ngā pirihimana, o te kāwanatanga o te rāwā ki runga o maunga pōhatu I te tau. Ko tahi mano I warau te kaumāono. Nō muri mai o tana mauheretanga ka whakawātea hia mai ai I mautini, ka noho mai ki konei, ki roto o Tuapō, ki roto o Matahi. Hei wāhi noho mana,
O no re kororia mauna orono ki runei te whenua whakaaro pai ki ngā pāngata katoa haru. I toro atu anika kia pauhere taonga Aotearoa, kia mohio ai hea ngā tūkanga, hei whakatika ake i tūrupā. He pūtea tautoko rānei e wātia ana. He oi, ko tā rātau, ko te kaunihira o whakatāne, me te mana tū haura ke ngā rō pūtika, hei toro atu mā te apu. O nā kaupapa here, mō mua no atu i te i nā rautau kotahi mano i warau, Karere whai wāhi ki nā matehanga i muri no atu o te kotahi mano i warau. E hara kaupea tērā i te mea ohorere kia mātou, ku aroa e whakatūtaia pā nā tari kāwanatanga pēnei a pauhere taonga ki te aukati i te huarahi e tai ai mātou ki te whakatutuki i nā kaupapa whenei i tēnei. I whakapā atu apukaia ki te kaunihira o whakatāne, kia ki te ake mena ka tae rātou te āwhina i tēnei āhuatanga. Ko tā rātou, ka hore tae rātou te paku aha, me toro ke ngā rātunga tangihana. Ka hore te mana tū haura i whakahoki kōrero mai. No reira he pōuri, kai roto i te rāhuatanga, engari kaua tātou e whakawhirinaki ki te rāhuatanga, me upoko pakaru tātou, me whanake tonu tātou ki te whakatutuki. Ko te manako nui o tamakai moana, ka ea i tēnei raruraru i mua i te whakatūwheratanga o te whare nui hau ki tua pō marae, hei te tekau māwaru o Āpireira, Heroni Waikato, Pukaia. Ki te tōranga pū i Anei, kua tino nehua e Winston Peters te whakaaro kia mahi tahi rātou ko reipa ki te whakatū ka wanatanga te wā o te kōwhiringa pōti o te motu. E whai ana tēnei whakatau ana i ngā kupu tātā e rere ana kia Chris Hipkins i te putanga mai o ngā kitenga o te whakatewhatewha e pāna ki tā tātou whakahaere i a tātou i te wā o te mate kōwhiori. Hei tā Peters i maumau kuri noihone i a reipa te hia piri o nā tāra i te wā o te kōwhiori. Ka mutu kāre rātou i āta whakamohio atu ki te marea he hakoia pū ngā hua kino o te whai i te kano ārai. Kei te tino whakahe a reipa i aua whakapai. Kia hatia, i haere tonu tā Peters tā noa noa i a Hipkins ara i āna mahi i a ia e minita ana me tōna hua kore i roto i aua tūranga. Tell me one thing that he ran properly. This is someone, university trained, been in university and politics all his life, couldn't run the school tuck shop, and you're telling me that someone who lied to your face when I was a minister with them, who made him a minister in the first place, can I ever go back and work with him? No. Hei tā Peters, kaore e tāia te hono atu ki a reipa i tēnei wā i te mea e noho tau waro ana tā rātou whakarite me tā rātou whakahou i te pāti ki tā Aotearoa tuatahi. Nā, ka tau tōtika, ka tau pua, ka tau hāngai. Koe rā tā te premier e pāna ki te momo āwhinatanga Karere i a rātou o te kāwanatanga ki ngā whānau me nā ka tino piki tonu te utu mo te kōhinu. Ka hui te runanga minita o te kāwanatanga i te rā toru nei ki te āta whiriwhiri i te piki haeretanga o te utu mo te kōhinu, me pēhe hoki e whai ai i te kōhinu anō i hea ake rānei kia kore ai e pau. Hei tā te premier a Christopher Luxon e pai tonu ana te nui o te kōhinu e wāte ana ki a tātou o tēnei whenua. Hei tāna e mārama ana ia kei te tino oke etahi, engari e tika ana ki āta wānanga hia e rātou, he aha te momo āwhinatanga ka tukuna e rātou, kia tau atu ki ngā wāhi tika. It means that anything we do needs to be very targeted, it needs to be temporary, it needs to be timely, it needs to be supporting working people, but also it needs to be economically responsible, because the big learnings out of COVID was that if you just start spraying money all over the place, it causes huge amounts of long-term pain. Hei tā te premier kāre tāia e te kāwanatanga te katoa te āwhina atu, me te aha he mea nui tēnei wānei ki a te penapenatia e ngā whānau te pūtea. Hei muri ake i ngā whakatairanga e karema ko te kahuariki tētahi o ngā kapa haka o te rohe o Kuini whenua i ahi tareiria. Ka pōhiri i era atu kapa o ahi tareiria ki te tai koura. Arā, mo te whakataetae kapa haka o taua whenua a tēnei hātarei nei.
Taki hoki mai anō ki te karere I tēnei rā. Nā, ko te kahuariki tētahi o ngā kapa haka o te rohe o kuini whenua I Ahitereiria. Ka pōhiri I e rātu kapa o Ahitereiria tonu ki te tai a koura mo te whakataetae kapa haka o taua whenua a te hātarei nei. Ka re rātou I whai tūranga kia haere rātou ki te matatini o te kāhui maunga I te tau 2024. Nā reira, ka tino whakapau kaha a enei rangi whakatānei I raro I ngā whakākoranga a Dre, Arawa ko Gaileen, ahipene. Kia ora te iwi, ko Mātu Mariki taku ingoa, nau mai ki taku kapaka, ko te kauariki. He ahuru mō ai, mō ngai Māori, e noho ana I konei. Te wāhi noho, kia whakakotahi ai tātou I raro iho te kaupapa, I raro iho te kapa haka, o tira I raro iho I tō tātou nei reo rangatira. Ai, ka mutu ko te whare ahuru tēnei. Kāre he kupu, really. I'm so proud of them, each and every one of them. They've done an amazing job, considering everything. I'm just so proud, really proud. Happy and full of love. The hunger for kapa haka, specifically here in Te Whenua Moemoeā, is just a hunger that just cannot be fed enough. Everyone is wanting it, no matter if it's for their tamariki or for themselves, so it just grows there's a need here, and there's not enough rōpū to cater for the need. So anyone that wants to start a pakeke, a tamariki, any rōpū, that's us. Ko te kahuariki he rōpū, e hāngai ana ki ngai tātou te iwi Māori noho ki Ahitereiria, me ki he Wāhanga tuatoru. And he mea nui te wāhanga o wāhi tuatoru ki tērā ki tērā. Ai, mi aro rawa, ka eke, tātou, katoa te whenua Moemoeā. Roa nei te wā, hoi anō, I ko tai, ngā kapa katoa te whenua Moemoeā ki tērā taimata. Wai nō rei tiwi, kia hoki ake tātou I nei ki ngā kaupapa nui tai ore o te rānei. Nō ngā rangi whakatānei, ka kōrero te upoko ariki o te kīngitanga, kuini ngā waihono I te pō, ana ki te marea I te riketa I ngā rua wāhia. Nā, koe nei te rā tuatahi o te whakataetae Waka mō te motu mā ngā kura tuarua, kei tiki tapu I rotorua tēnei whakataetae tuana I raro I te manaakitanga a tūhourangi me te whānuitanga o te Arawa. Ko te kahuariki tētahi o ngā kapa haka o te rohe o kuini whenua I Ahitereiria, ka pōhiri I e rātu kapa o Ahitereiria ki te tai koura mo te whakataetae kapa haka o taua whenua a te hātarei e tū mai nei. Kāre kore ka haruru te whenua I roto I te tai koura a tēnei hātarei nei. Hei muri ake I ngā pānui hoko e karema ka tirohia ngā huarere o te wā, tēnā kia ita tonu mai kia te karere. Te tiwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere. On this world, Rua Kinana, to I profit from the Urawera, Rua Kinana, Rua Kinana, to I profit from the Urawera, Rua Kinana. Told his people not to go to war, let the white man fight.
told his people not to go to war. Let the white man fight the white man's war. Rua, Rua Kinana. Koe nā tā te karere I tēnei rā. Ana, ka hoki tātou ki te rīkēta I ngā rua wāhia anei rā a tūhaurangi Ngāti Wāhiao. Haka Anei waiata ana. Kia ora hui hui mai tātou katoa. Ko te reo, te take.